bu Якутский век кинигага үс саха сарына, үс саха сориячыта, үс саха мук духовный лидердара Өксөкүләк Алексей Сафрон Данилов, онна болтана Юнскай түбүнүлөр, онуттан бу кинилер сүрбэс уяга үгөн оларын аспыт жоннор, онуттан бу сүрбэс уяга сахамук историятын ологун укулатыкан сыр кемнеригер олороннор бээлерин роттарыгар кайтах бу устук кемге өрөйөн чөрөйөн берерге ки кара боларга оны үгүс талханнар быстарыттан сөптөк соолу таба таянарга ыян керден индикини анаран ырытан бербиттере ол курдук Өксөкүләк Алексей бу өрбүлүсүнүнө икки улуу серии иннине сахан интеллигенцияга хорогун суруян бу күн бүгүнгү глобализация массовый культура сиртүгах уктаргар кромуктарга өтен кирен кайтак жайын сөбүн тугунан сүрдэ дереңник араңалан суруян турар. Онтон бу Саха государственный автономия республиканы терисибит улакан политический государственный деятель Оюнскай бу Сахамук сырдык кескелен анарын көрен араңалан сүз сыллах буланы суруяр Сахамукка государственный турурсар сүрдәк отчолорго да корсун билигин даганы сүрдәк корсунлуга делибит бу Омскай коракка Сибнаска доклада бу Саха автономия республикатын иртөһү докумана болбут Саха сыр үлехеттерин декларациятын курдуклахан докуманттары килдилер. Онтаңа бу документ сылларга бу Саха суверенный республика терилерин сагана суверенитет, национальный концепция, федеративный договор өйдөбүлөр бу жон өйгөр сынатыгар Саха элитатын өйгөр кирбиттерин кенне бу кайтак тох болобут ден бу идеология хок болбут кемигер сол ыян берер Сафрон Данилов Сахамук бастыкы конгрессигер акпыт Сахамук баркары солунан ден аттар докладами сүрдөн хуккан солтулах документтар болалар. Настоящему знойный летний день мы собрались в этом зале по радостному поводу. Вы все видите, что свет увидела книга, которая называется «Якутский век». Это 3 послания духовных лидеров нашего народа. И такая книга, она была востребована временем. Хотелось обозначить путь писателей, взгляд писателей на Якутский век и приурочить это к столетию автономии республики. Оказалось, что вот эти 3 больших послания, 3 документа, они созвучны по своему содержанию, по своему посылу, по мере своей любви к своему народу. И мы вот собрали это в одну книгу, и я думаю, что это должна быть, в общем-то, карманная книга для каждого якута, для каждого чиновника, для каждого человека, который радеет за свой народ. Всегда привожу в пример, когда у нас проходит комиссии по противодействию незаконному предпринимательству и прочим вещам по территории города Якутска, высказывание Алексея Алексеевича Глуховского, что от некультурности порождается сложность у народа в плане того даже финансово. Не боятся займов 50%, если зарабатывают деньги, быстро объединяются. Аспектты бұл қачықаты бұл түмсүйге Егор Егорович Борисов бұдығы путевеликих совершений дем проект пытатыптан этикетлерін тұрар ұманнан тартылығыр таптан аммаға кер әртіктігін жігейінен кeren аммаға тиен учайынан жанының онтын дәрсі уақы барар Охотскайға бараттыра туристический маршрута ұмырық бұл Охотская маршрута динапция хайнден бедігі саз бігі бараматар маршруты көрен тұрады Кызынчыты бұл сұлан салдаққа тұтылығы телеграф кейнеті Москва болара дағаны бұрғаттар дағаны изолятортар дағаны деген дағаны жатыр. Бұл дейіне тұтылығар Алексей Алексеевич Колоковский подтыспытыр болақ документарный почты бар или тақанынан көтсе мұнан бағаты Колоковский атты деген аттан ұмарлық қайынден етекелдерді біз оны тағанын болғаны бұл сақалынар серегер таптан
Kadayım Hüseyit'ten alan stansiya umuran budur stansiya manlık budur ete manlık cila vatta manlık tutulatta manlık kırılar kağlar kırıklarda cümleta budur ete jen umuran kırıkları xeyinken onu te kadayım deneyimlette çok askına Kadayım Hüseyit'ten umuran bullakka eten nontan tüheren ete amma kiyer maskınan da bulun satıyla bulun atınan da bulun onu şukka kanlıkta bege ekegildi. Onu bollağına ekegilden doktor büttiyen, olaktor büttiyen bana kine biten emniyete bütüye kasır senin kinizin göre acaba onu kesiyeliyeti der bu Akotskay traktörünün tüfeği yaptık. Onun nöte traktörü bege ekegildi bit. Bu stansiyon olarak bu sorun olarak eki tamamladı. Bu buska Главана кытта банна кубус салата кытта ята көрсөттүбүт. Онус чыгырага голар кендерде кубус ис астын фестиваль көрөмөр кендер тийместер. Онуттан bu üs духовный лидер үлелere ханнастара омук биһиги омук сүрбеһе сүйеңе кайта олорон келбит олох бутунгар устук түгеннергеттен быйханарга онуттан сөптөх суолу тобуларга улаккан күйүскеме болбуттара онна күн бүгүн сүрбе бирис уя мундатыгар даган тураммыт ол этилер идеялар санаалар ис түгәхтере дирин суорталары бие касин бир күйүскеме өйөгүлтере болар онысы салгы сайдыга сиртирден белетен этиэхтээхпит өйдөхтээхпит